Ikum no perlo ngakarteng ime ban asa hisen pat ngapeng sobhai pi chakani YouTube channel janga kajing tip technology barakan ni clip man ngakwa man pen EP ya ka unboxing jangka laptop bag kebangarang sudah pan thiet na Amazon ban ngai ngam pin smotanat ban pin itanat ban pej kani video te pila man i perlo pangala yo ya kani ka laptop bag kani clip mat te link ini ya unbox na ya kani ka laptop bag kong do pila bang i kapoy hapo plastik kaladan ke plastik jang ke Amazon dengan alot ya ka ngalabu ya ka rasui ya bang i quality jang ka kabiang ni sampai si tadi material ro ya bang i bagalong internet haban pej quality ro ni ka brand jang ka asa ESA la bang i ro ni chin ulang quality na pesa hindi pilawan tepe charger ye ini po dengan ka build quality jang ka dengan on ka best ha I rating 5 out of 5 ini pilawan zip quality jang on best ha pilawan ini bagan ka jan ro badan ni kalau best quality jangka download to play sama ni na site nak menyi perlo kalau ni kenam clear bah try nama kamuan ka light ani po ya menyi ke quality jangka kalau ngerben na ni kalau sofa ke best ban bo laptop ani nomor dapo ro kan salong sofa ki ong katakan double padding lah nani na diang ro ni na mon ro atli ka dan ka double padding pila ban i quality jang ka ta ka best pa kani material jang ni cover kalong best ha tekar kom ni su ro ba ilong branded ba daling ini atas kai ban tab taka laptop po jang ni ka laptop bag ni ka por ngadon ni ka laptop jang kedel jadi ingin persang tab ya kan laptop ini apa laptop bag bang ini apa fitnya karena fitnya ini laptop pada jang kendel dari ini tab ini bang ini pet fitnya kan fitnya nah ini perlok karung mah fitting ro kanong les mo tapi awan ini lagi kamat jampi bagian no jeng internet jangan ya laptop bag quality kanong rebenan ni kanong safe ya laptop tapi awan ini kajeng reben jangka kita kum tu hipat lok PE kumno bani ka laptop bag kapiang ne pilakan komen harum tada pikwa ban tidro ngan bo e ka link apo description ini pila ban search dala diro na po Amazon datang pai beshi bono pila page ni unboxing video janga ka laptop bag nang like nang subscribe nang share ko beshi bo